زمانê nod û çara de, nod û sisiya de erebe jin kes nedajot. Yani yekemîn li Amedê ez bûm û jinekî mütehîd hebû li Amedê ew dajot. Me erebe ajot, derket derve, wê çaxa min digot belkî her tişt a min e. Hinek jina dinerin nikarin herin. Nika ez derber wan sekim ez bêjim here, annem here, wela tişkî nabe. Tu jina xelkê jinê xelkê diye. Digo tu hîn nikare birê here. Jinê xelkê te diye çi dajo. Dayîkî me jêr got, te jêr erebe sendiye najotiye. Bi vî hawî be me re dikare her karî bike. Me re dikare tirê jî bajo. Anaka hedefa min tir e. Dervêjim. Canım, ji dozere şivanım, ez dilgeşi canım, ji dozere şivanım, sazım ne kevnare, ez yineyi bezarım, sazım ne kevnare, ez yineyi bezarım, ez dilgeşi canım, denk beşim temburvanım, leşkerim şoreşvanım, roja cengi şervanım. Ez dilgeşi canım, denk beşim temburvanım, leşkerim şoreşvanım, roja cengi şervanım. Em şeş qîz sê law. Bavê min ji qîza hez dikir, diya min jî ji kura hez dikir. Bavê min wexta li min dinerî digot tu jinekî jêhatî yani xweska tu ji mir mesela law bana. Halbuki karê belkî min jêr bikira law nedikir. Yani min piştgirî dida bavê xwe jî, birê xwe jî jêhatî bû. Tiştekî bivana min xwe dida pêşiye. Yani ez asla min ji mêran netirsiya. Bi bo li derve hanî wek mêra çawa topê dilîzin, tedî berê mîskê gar hebûn, bi gara dilîstin, wiya me dikir. Bavê min qandî ji qîza hez dikir, kêfa wê ji lawar nedat. Çünkü gerçekten bavê min pir qîmetê dida qîza. Digo qîz yani li me re xwedî derdkevin, piştgirî didin me re, ro hebe em bikevin qîzê me ê li me xwedî derkevin kî bi ra jî werbû. Ana berê digotin law te digot belkî serê wan derê ezmana. Ana ne were, ana ka dibin ê qîzê wan tune bi ciyê wan huzûrê viye. Em ketine wê halê ya. İja ê min jî qîzê min tune zaten ez ê têkevim huzûrê. Wexta zamanê me de hîn mesela ez 16-17 salî bûm, min dixwest ez kîja robe ez ji xwe re erebê bajo. Bavê min wexta erebê danî ber derî texsiya me hebû wê çaxa bavê min ne ê me ez qîz bûm zaten. Erebe danî ez diçûm ser direksiyonê disekînî me erebe dibir danî yani direksiyonê pê dilîstim digot ez ê werbajom werbikim. Yani bu hewesekî di dilê min de gerek ez erebê bajotam. Piştî wiya zaten 17-18 salî em zewicî. Bavê min da laya pê min. Zaten zaman çû, 2-3 sal çû min got ez ji xwe re eliyet bistînim, ez ji xwe re erebe kirî bû. Eliyet min çû ez û bavê xwe em çûn çinarê. Bavê min bi mir hat, me çû eliyeta xwe li wir send. Berê jinekî zaten eliyet nedistin, nikarîbûn bistendana kes wê çaxa erebê nedajot zamanê me de. Zamanê nod û çara de, nod û sisiya de erebe jin kes nedajot. Yani yekemîn li Amedê ez bûm û jinekî mütehîd hebû li Amedê ew dajot. Tiştekî xweş bû, tiştekî cuda bû yani wexta jinekî li ser erebê hebana ê min jî wê mütehîta min dî got Qur'an îce ez ê kestin bajom.
من رابو مگو بابا ازو تمي هرم اليتا خو بستين ازي عربي باجو ذات من عربي اليتا خو سند مشغول تخصي كري ودا هيدي دو جارة حوالي مرة مدا بيشتي بياش خو از دهي علمي وقتا از آمده هي عربي داجوتم ايه جمع بچوكتر جي وانز دارو كما دقوت سونجلانا ايش كيف خوش بوم يعني نكي تشكي اجا زحمتيا ويجي دجي كيجي تنقي هبو هاتم قرتن جمر قوتن چماش درد بين سونجلانا قو اجتانا بلكي جمع حازك جمر بين سونجلانا كملك ايدا نافي من نجلاي اجا جبروي نافي كي دني وقت دناف هبايا نافاد دا نافي من سونجل بو ميجي قو ديامج مر سونجل دانيا برا سون بديه سونجله يعني من توقعتك كي جبو في نافاجي خواريه سونجلانا بالا ام چاب كنا نیوه شوه ساعت 12 شوه برو که مگو بس از دکارم باجو از درکتم لآمده لقوشیولی لأوفیسی مالا مجی لباغلر بو و من درکتم توره که بسری خود تنه ما آوید و چقا مدگو بلکه هر تشت آمنه مدگو بلکه یعنی جنه ای جهاتی ای هری آزاد ازم تشتکی پر خوش بوا جنکی مثلا بس سر بخواه با آزاد عربی باجو تشتکی جدایه یعنی جی کی وک آمده و چه آمده فاودال بو نه یعنی پیشکتی بو جنکی عربی باجو تانه دگوتن جن چاو عربی داجو که یک مثلا جدر و مدیدیتن هم شاش دمان یعنی ماتمایی دمان هم جی کیف آوان دهات جنکی واید کار عربی باجو پشتی بیا شخوا مرد گوتن آرتق جن عربی آجو سر daha kare mejin ama بوی هاوی عربا من نخوش کتیه عربا من وقتا عرضات ده از دویشم عربا من نخوش کتیه وقتا و نخوش بکه و جانه میشی دیشته تو زانی ایرو از عربا خواه ببین صناعی جبو کنترولاوی که چپی هاتیه درم صناعی وانه صناعی شخواه گشت من عجب ما ادمینن هنگی کیف آوان جمرته حرمت آوان جمره هی همان دوین ام بساب عربات چیکن تلور نسکنه کاری و تبرا بخده تدرکه به هرم مسعود خلاور عربام خراب خیلاتی صح. چی ویه؟ والله چی کردی göstergeyi dedi motoru servise götür. سرویسه götür motoru. Zor hocam çun ku em çun farkıyla tedi riyaveci. نخوشه. Eriya medikir ne dikir bisise ne de hata. Sefetiz ne de. نه في عرضه بده ناکشین عربه ناکشین ناره. جا مگو ها حیا آمده مگو جبو کی از زوبین جمع ته کچاو. است عربی داجوتم هاتم قوری چشمه جور باغlar 4 yol hebû derketim mura dayıkeki pîr bû nikarî bû meşyana ez jî bi heyecan bûm erebê dajotim ez dayık hat ber me sekinî ez dibêjim dayı qurban ji pêşiya me re hingî bi heyecan bûm min nizanî bû li qornê xistane ez çawa li qornê xim dayık bira xwe bide alî dayı derkeve dayı ne diçû ez rabûme erebe dayı sekinandim jiye dayık ji wir rakîdiye dayı qurban dayı qusurê ne nere ez jî hînû erebê daşom bi heyecanım got tamam law tişpê nayê wê dayı alî ez bi rê çûme çok şükür heya nake me tu qeza nekiriye tabii ki erebe hem
دبێ هەم زۆربوونا وێژی هەیە هەم خۆشییا وێژی هەیە ئەس وەختان و عەرەبە عالمیم داژۆتم مێر ئەو ژی شاشتمان یا عەجەب مای دمان هەنێکی ژن مەخسووس هەنێک مێر مەخسووس ژنا دخستن پانیکێ بەروان دگرتن مەسەلا لە سەر وان دشکاندن دگوتن برا تێکەڤن پانیکێ بترسن پڕی ژن ینی ئەز وەر پێ دحەسیام ji ber mêra عەرەبە dev jê berdidan dibûn yanî bira mêr tehdel me dikin em nikarin baş û ê min ez ê xwe bibêjim rokê li Qantar mêrî Qantarê mêrikekî ew jî عەرەبە li ser min şikand min ji wer got ez jê hatîbûm ez hema عەرەبê dam sekinandim ez bi ser mêrek diçûm min got xêr e tu عەرەbê li ser min dişkînî yanî jinim diye tu werdikî Gona tu dawa çi dikî min got ez ê te perçe bikim bine tu asla viya nikarî li min wer bikî ez pir qeherîme wek yanî wek sankî ez jinim tehdel min dike diye ez qeherîm min jêr wer got tiştekî belkî nexweş be jî ama heq kiribû jin heycan bin ew ya nû dajû hîn nû di alemên Ereba kabî panîk yanî wî panîka li ser wan hebese zehmet e ez jî dibînim mesela ez zû didajom ji bo min nesorine ez hinek jina dinerim nikarin herin ez ber wan sekim ez bêjim here annem here wele tişkî nabe yanî tu nerese tê li ortê bimînî çunkî ê bi ser te dibên here çawa yanî tu rehet bi bi wî hayî baş o tê dehî xweş here wê panîka jî tê li ser xwe bavêjî Yani jin wexta bi heyecan bin tabii ki tu bikî nekî wê panîka li ser wan heye heta di elimin heya dikevin nav trafîqê ew ya kîşa jin be jî zehmet e piştî di elimin di nav trafîqê de jî ew ê tengasiyayê bikişînin hêdî ew ê ber bi xweşiyê ve derbas bibin wexta jin têkevin panîkê têkevin tengiyê kêfa dê bu qadindir e gidemiyor. Bu Türkiye yani werdibêjin yani nikarin herin. Ez jinekiye ez dixwazim yani ez aynı derim kelekaman ez dibêjim herin. Bira mêr henekê xwe bi we nekin. Jê hatî bin ji heqê xwe derkevin. Bi vî hayî de me re dikare her karî bike. Me re dikare tirê jî baş û anaka hedefa min tir e. Her dervêjim. Heta anaka hem di nav malbatê de êkilî min nerîn wek mezinekî li cem wan Erebê ajotim ew jî ana fêrî Erebê bûne mesela du heb xweyê min ew jî çûn hemen ji xwar eliyet sendin wek min najon ama dixwazin mesela wek min jî hatîbin ew jî bajo bana gencê anaka ciwanê anaka ew jî ajotine kes nemaye hema tu dinerî giş xwar elimînê hevalê me ek minaz kirine ew jî xwestinekî Erebê baş û tabii ki ez bi wan kêfxweş bûm ez dixwazim her jinekî îro hewcêz ê zewcandî hewcê zilamê xwe nebin hewcê zarokê xwe nebin Erebê wan hebin ji xwe li ber derî ew karê xwe bikin wek jinekî azad îro mere karibe ji heqê xwe derkeve xwe pêş bixe tiştekî xweş e yani îro herkes mere nebêje ki herkes îro jê hatiye Erebê baş û vî hawî bira xwe kêmê kesî jî nebînin ama Erebe ajotin jî ew jî divê hêstekî ye îro hêza te hebe tê bikî hêza te tu nebe wela têvê jî ez nikarim ez tirsim ama wî tirsî bira li ser xwe bavêjin ji xwe ji karê xwe ji heqê karê xwe derkevin yanî kes bira nebêje ki ez nikarim Erebê najom Zamanê qobanê em çûn çêkê Sûrûcê îja li wir hevalê mêr hebûn wek mînak ez dervêjim ji bo jin digot ew jina xwe bi hev rê diçûn îja gohara lê binare tu jina xelkê jinê xelkê diye digot tu hîn nikare bi rê here jinê xelkê te diye çi dajo dayîkî me jêr got te jêr Erebe sendiye najotiye Yani me van tiştê werdî dîya
يعني أصلا دنارم هنك دايك جي إيك عربي داجون أو جي كتان أبيتنا سريخوا يعني أز جهن كاربو ما ميناك كيف عمتي كيف عمتي يعني أو جي بكتان درت كيفن ترافيقي عربي داجون كيف عم جوانتي دخوازم مثلا كتان إيرو سمبولا مية إيرو كتان السريمة مثلا للترافيقي وقتا أز و دول مشا داجوم والله هنك إنسان ما حرمتها وان ور جديها جمر هيا كي أجبر وان فريدك والله يعني تشتكي عيني تين برمد ساكنين دستي خوار دكين دبي حرمتها ما اشتر هيا بكتان مرة باجو جيكي وك كردستاني خوشه از چومه آنقره از چومه مرسینه از چومه گوره از یعنی لهر باجاری از گریامه لچومه کجی بسر کفتی به کتانا خو یعنی من گوتی از چومه آنقره به کتانا خو دگش کم تشکیدنی بابی مسری خو اصلا بوی هاویج من کریه کتانا ما شرفا میه کتانا ما سمبول آشتیه کلتورا کردستانه کتانا ما دناوی جواکی ده خوره دایه هم جی آلیه آشتیه و هم جی آلیه مه کرده خوره دایه نودو حشت بور حالده دایکی ما اوجی دایک هوا هی از جبر وی ما دایک آشتی ناسکر از بوار کتم تکیلیه زمان در باس بو شوفر وان درکت دایک دیتن از عربی داجوتن گو وره دومیشامت باجو از چون چند جرم آجود و دهی مبرندان يعني هستكي خوش وقتا مداجود كيف عم جوار كردات هم اولو بريده حرمتها مش دايكي اشتير هبو مدخواست از كاري وان بكم يعني 2 ساله بري مكاري وان كر ويچاغا بيشتي ويا از بام كرن از بوم هفشاره داره چناره از جموان دركتم 2 سال از بوم هفشاره دار پشتی ویا دیسا هاتم گرتن قایم آویدن سر من تنه زاتم گرتن 3 ماه حسید ما حتی 3-4 ماه درباس بو شوفر وان دیسا درکت دیسا با میکرن انا وای بو 4 ساله از دیسا کاری وان دکن او جیج من حس دکن اجیج وان حس دکن یعنی ایرو دلی وان اشیای بگیری از بوان رمه بکن از دیسا بوان رمه یعنی وقتا مرجع فهم نکه بلکی وانجی من نخواستانه ایرو اج دلی وان فهم دکم ام هرن که وقتا از نرم خمگینن مخصوص از هنک تشتی بحنک خبر دادم ادویجن برا هنکی مورالی وان بیجی او جی وار دبن يعني دبن آخری تو هی تو وی مورالات دمه والشوفرتيا سونجل اصلا دسر شوفرش خود تنه يعني تريزي كاري باجوني ازرا دجم هاره درس بيلوتي ببينه ببا بيلوتش مرا چمی گره تیاره مزیابه يعني شوفرتيا وي حنكي وي امبير حتن جمر خود که عرض و حري يعني جيكي تشكي لازماتي كي هبو جي دا دنافا 5 دقيقه دا هبو تنه و ايجاد كا يعني وصل طرس كذا وساكين وهي امجي فرح صدقين امجي راضين حنيكتيه وكذا هنا يقول بحركه داري ما داتي لما دبتي لما رحت نضرب على بياخذها شرقي جمرات بيجي كلام جمرات بيجي دي حميل وين وركوي جمران كربوشو راستی جی ایرو گر میری کو 20 سالگی بچی آجوانیا وان عربا کربه ام بوان باور نکنم سونگلی باور تکن
yani songul gelek hoş dajo پڕی جیاژی ئەس لێ دنێرم یانی ئێک و مێر خەتا دکن ئەوان خەتا کیماسیوان ژی ناکە لێ هەنێک جیاژی پرکێفا خوژێراتینن بە تایبەتی مێر پرکێفا خوتینن لێ مێزەتکن شاش دبن ئەڤیاژی ji بوونا ku qet vê fersendê vê îmkanê nedane jina û tim gotine bira her tişkî mêr be dîreksiyon jî birayê wan be ema mixabin songil îro viya ji destê her kesî girtiye û ji wan hemiya xweştir jî dajo em dixwazin kî vana jin diha jî pêşkevin yanî îro ez dixwazim songil otobêsê jî bajo وی عربا جی عربا من عربا دایکی آشیتیه یه اجی وی حیالا جی دکم آشیتی به از دخوازم به عربا وان دایکی خواه وی عربی سوار بکم برا عربا من به عربا آزادیه و روشا ازی بفرم دایک جیه بفرم